الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Kamis 6 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan 18 Januari 2024 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Martin Saputra dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan kitab Aqidatul Awwam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah agar berkenan untuk mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام هدامها وجعلني من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همات الشياطين أعوذ بك ربي يا الله العلي العظيم أصلي الله تعالى الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام دخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا
سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم من سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. وبسط علينا رزقا كثيرا من كل شيء من خزائن رزقك بغير منة مخلوق بفضلك وكرامك وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورضنا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأدركنا ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. لعنة الفطر والمن والرسول وصلاح البدن والروح وطابة النفس وإلى حضرة الرسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة الله المقربين الكروبيين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين ووالدينا ووالد الحاضرين ومشايخنا ومعلمينا وتلاميذنا وأمواتنا وأموات المسلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين إلى أرواح المؤسسات المسجد الأقوم وأواني ببنائه ومعلمي به ومضافته وجماعته خصوصا إلى السلطان محمود أدرودين الأول والثاني وذريتهما وإلى حضرة سيدي العلامة الشيخ أحمد المرزوقي والديه مشايخه وتلاميذه وزوجاته وأولاده وأحبائه وإلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح جماعة مستعلم أنه وإلى أرواح والي صنع وإلى أرواح جنكي بدي حميم يا مسكم أماسل وسكم أحمد ماني مسجد وإلى أرواح ساداتنا صوفيا وجميع لا إله إلا مشارق الأرض إلى مغاربها برها برها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويدع علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة شأولي لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي سادي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Agak mendekat yang nak melok taklim mengapat yang nak melok taklim. Yang nak melok taklim yang tolong maju. Ya. Kalau dekat-dekat ini lebih lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah lahu fi ardihi was samai wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi salatan da'imatan ila yaumi liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar وسر أسرار ترياق الأغيار من طاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار
وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah masjid agung berbahagia, syukur alhamdulillah pada sore ini kita kembali dapat hadir berkumpul saling bertatap muka dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan ke hadirat junjungan agung kita Rasulullah Azam Nabiul Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurrata Ayunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qawnain wa Ashrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidul Waladi Adanan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin hadirat sekalian, kita akan melanjutkan takliman kita membaca kitab Aqidatul Awam yang disusun oleh Al-Allamah Al-Aribillah Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah. Nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi wa asrarihi wa nazaratihi wa karamatihi fid dunya wal akhirah. Amin. Qala rahimahullah imanuna bi yaumi akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Ini mengenai tentang kita percaya dan beriman kepada hari akhir. Imanuna, iman kita biyaumi akhir terhadap hari akhir wajib adalah wajib. Jadi iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita akan adanya hari akhir, hari kiamat itu hukumnya adalah wajib. Wa kulli ma kana bihi minal ajab. Dan setiap hal yang terjadi pada hari akhir, hari kiamat yang menakjubkan. Hadirin sekalian, beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman. Rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada Rasulnya, percaya kepada hari akhir, kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar. Baik dan buruk, takdir datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengingkari, tak percaya adanya hari akhir, hari tidak akan berakhirnya, cak inilah terus. Dah ada hari kiamat, omong kosong itu, kafir orang itu. Kafir. Dia harus istighfar, mohon ampun, harus syahadat, hadirin sekalian. Itu termasuk kafir qauli dia. Ucapan mengarah kepada kekafiran. Allah menjelaskan adanya hari kiamat, Nabi menjelaskan adanya hari akhir, tahu-tahu dia mengatakan omong kosong. Dan hari akhir itu omong kosong, tidak ada hari kiamat. Wal-iyazubillah. Jadi kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hari akhir itu ada. Termasuk juga tentang perkara-perkara yang menakjubkan mengenai tentang hari akhir itu ada hadirin sekalian. Nah, tinggal masalah waktu kapan hari akhir itu, kapan terjadi kiamat itu, wallahu a'lam bissawab. Hari akhir ini ada dua, ada hari akhir secara umum yaitu hari kiamat, dan hari akhir secara khusus yaitu hari kematian kita. Jadi pada hari di mana dia akan meninggal, berarti hari itu bagi dia adalah hari akhir. Nah, ini akan kita temui ada. Wallahu alam, apakah hari ini hari terakhir? Apakah malam ini malam terakhir? Wallahu alam bisawab. Bisa terjadi tak? Bisa terjadi. Banyak itu kan kita nonton di video medsos ini kan. Nah, tak sangka-sangka pada saat itu dia meninggal.
Ada yang meninggalnya baik, husnul khatimah, ada yang meninggal tidak baik dalam keadaan su'ul khatimah. Meninggal yang baik itu mati sedang zikir, mati sedang baca Al-Quran. Nah, yang baru ini, yang viral ini, ada seorang imam subuh meninggal dalam posisi sedang sujud. Nonton video tadi? Nah, posisi sedang sujud, meninggal. Oh, ini kematian yang indah. Kematian yang sangat diidam-idamkan bagi kita orang-orang beriman ini. Lalang kebahagiaannya. Mati di dalam masjid, mati sedang sholat, sedang sujud, sholat subuh, jadi imam pula. Oh, kita tak salah nak jadi imam, jadi makmum baik, sedang sholat Alhamdulillah, ini mati yang indah. Tapi ada juga video yang lain itu mati sedang joget, sedang joget, tahu-tahu tersungkur, mati sedang nyanyi. Berarti dia tu waktu sedang joget tu sehat tak? Sehat tak? Sehat. Aman tak sehat tak berjoget dia. Dia nyanyi-nyanyi, kan sehat berarti sehat kan dia nyanyi-nyanyi. Aman dia sakit tak mungkin dia nyanyi. Tapi ada kan, rupanya waktu sedang joget itulah malaikat maut nyambut nyawa dia. Mati sedang berjoget. Mati sedang nyanyi. Jadi ada yang mati sedang melakukan amal ibadah kepada Allah. Ada yang mati sedang berbuat maksiat. Kita mohon kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan jangan kau matikan kami ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, jadi imanuna bi yaumi akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Keimanan kita dengan hari kiamat atau hari akhir adalah wajib, dan setiap hal yang terjadi pada hari akhir yang menakjubkan. Jadi setiap orang yang mukallaf, orang mukallaf itu siapa? Orang yang sudah baligh, orang yang berakal. Kita ni ada ini orang mukallaf. Wajib membenarkan adanya hari akhir. Benar. Dan peristiwa akhir yang menakjubkan. Jadi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti pada hari akhir. Hadirin, alam ni kan ada 5 alam. Kita ni sudah ada di alam yang ketiga. 2 alam yang sudah kita lalui, alam yang ketiga pertengahan. Nanti ada 2 alam lagi yang akan kita temui. Alam telah kita lalui, 1 alam arwah, 2 alam rahim, 3 alam dunia. Nah, sekarang kita ada alam dunia. Nanti kita akan pindah ke alam barzah. Alam barzah. Alam barzah. Barzah ini artinya tunggu. Jadi alam barzah, alam tunggu. Nunggu apa? Hari kiamat. Nah, yang kelima alam akhirat. Alam akhirat. Nah, bagaimana nanti keadaan orang di alam akhirat? Itu keadaannya sama seperti ketika dia ada di alam barzah. Kalau di alam barzah dia senang, dia berbahagia, mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, sudah aman dia. Nanti di alam akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya. Tapi kalau di alam barzah dia mendapatkan siksa kubur, sudah alamat bakal kena azab neraka dia. Nah, keadaan orang di alam barzah itu menurut keadaannya di alam dunia sekarang ini. Nah, cak kita sekarang. Nah, jadi keadaan kita sekarang ini, gawe kita, perbuatan kita sekarang ini menentukan cak mana kayak keadaan kita di alam kubur. Jadi kalau orang itu orang baik, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kalau terlanjur berbuat maksiat, dia segera minta ampun kepada Allah. Dia sangat berhati-hati dalam soal makanan, minuman, mencari rezeki, cari duit tu hati-hati, jangan sampai bercampur dengan yang syubhat, apalagi yang haram.
insya-Allah matinya husnul khatimah. Nah, tapi kalau dia hidup di dunia ini sekendak dewek, dah galak diatur oleh syariat, kendak dia baik. Apalagi cari duit pakai istilah halal haram hantam, hak wong hakku, hakku dewek. Dia melampiaskan nafsu syahwatnya sekendak dia baik. Hadirin, sudah dikhawatirkan orang ini matinya kegek dalam keadaan su'ul khatimah. Sudah, itulah keadaan dalam kubur. Jadi kita hati-hati. Hidup di dunia ini tidak lama. Hidup di dunia ini antara berumur 60, 70. Antara berumur 60, 70 tahun. Kalau sudah masuk umur keempat, hati-hati, 5, sudah 5, nah 6, 7. Jarang usah lewat 7 itu. Ini sekalian. Lalu kita akan mati dalam kubur lebih lama umur kita dalam kubur itu dibanding alam dunia ini. Apalagi sampai ke alam akhirat. Jadi alangkah ruginya kebahagiaan yang mesti kita dapati, kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya, tapi kita tukar dengan kesenangan yang sifatnya hanya sementara. Nah, jadi di antara peristiwa hari akhir dan peristiwa yang menakjubkan itu adalah yang pertama tentang hari kiamat. Kiamat. Kiamat ini qomat. Qomat, qomah, iqamah, berdiri, bangkit. Jadi kiamat itu hari berbangkit. Jadi hari kiamat. Peristiwa hari kiamat dimulai sejak keluarnya manusia dari kubur sampai menetapnya penduduk surga di surga dan penduduk neraka dalam neraka. Itu kiamat. Jadi kiamat itu hari berbangkit. Manusia dibangkitkan dari kuburnya. Jadi peristiwa kiamat itu hadirin mulai pada saat manusia dibangkitkan dari kuburnya terus sampai fariqun ilal jannah wa fariqun ilan nar. Sampai satu kelompok Allah masukkan ke surga, kelompok yang lain Allah masukkan neraka. Surga ditutup, neraka tutup, sudah selesai. Jadi kalau kiamat, jadi perjalanan kiamat itu dimulai pada saat manusia dibangkitkan dari kuburnya sampai dimasukkan ke surga atau ke neraka. Itulah, jadi kiamat dimulai sejak keluarnya manusia dari kubur sampai menetapnya penduduk surga di surga dan penduduk neraka di neraka. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa peristiwa kiamat dimulai sejak keluarnya manusia dari kubur sampai menetapnya penduduk surga di surga dan penduduk neraka di neraka sampai tidak ada batas akhirnya atau selama-lamanya. Jadi kiamat itu dari mulai sejak, ini ada satu pendapat lain mengatakan, jadi sejak manusia dibangkit dari kuburnya terus sampai proses ada yang di surga dan neraka terus selama-lamanya tak ada batasan. Kiamat. Tapi ada yang membatasi kiamat itu dari mulai, dikatakan kiamat itu dimulai dari berbangkitnya manusia dari kuburnya sampai manusia dimasukkan ke surga, dimasukkan ke neraka, ditutup surga, ditutup neraka, selesai peristiwa kiamat. Jadi ada dua versi, ada dua pendapat. Jadi pendapat yang pertama tadi dibatasi sampai ke surga ke neraka. Pendapat yang kedua tidak ada batasan, terus selama-lama. Sampai kapan terus? Dah gatik batasan. Masya Allah, yang masuk surga senang di surga selama-lama, selama-lamanya. Yang masuk neraka meranalah dia. Celaka binasalah dia neraka selama-lamanya. Ya Allah. Kalian sekalian. Jadi kita masih hidup sekarang ini, alhamdulillah.
Alhamdulillah ya Allah, kita masih ada kesempatan untuk islahun nafas, untuk memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan gawe-gawe yang jelek-jelek yang jajat dulu semuanya dihapuskan oleh Allah, diampunkan oleh Allah. Allah tetapkan kebaikannya baik, dan mulai saat ini sampai ke depan, sampai akhir kehidupan kita, sampai datang ajal kita, Allah bimbing kita. Allah berikan kepada kita hidayah dan istiqomah sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, peristiwa terjadinya kiamat ini tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanya kapan kiamat itu, tidak tahu. Nah, ini salah satu perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, malaikat Jibril bertanya, "Akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Dijawab oleh Nabi. Kemudian ditanya lagi, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Beritahukan aku tentang iman. Dijawab oleh Nabi. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Beritahukan aku tentang ihsan. Dijawab oleh Nabi. Lalu ketika malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, mata sa'ah. Kapan hari kiamat? Maka Nabi bersabda, mal mas'ul bi'alam anisail. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada yang bertanya itu. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Tapi malaikat Jibril neken lagi, beritahukan aku tanda-tandanya baik. Nah, tanda-tanda kiamat. Nabi menjelaskan ada dua tanda kiamat. Yang pertama, antalidal ummatu rabbataha. Seorang ibu melahirkan tuannya. Seorang ibu perempuan hamba saya yang melahirkan tuannya. Hadirin, zaman kita tak kata lagi kan perbudakan. Tapi maksudnya ditafsirkan oleh para ulama hadis ini, banyaknya anak-anak yang berbuat durhaka dengan orang tuanya. Mereka memperlakukan orang tuanya, terutama memperlakukan ibunya seperti tuan-tuan yang memperlakukan hamba sahayanya. Nah, sekarang banyak tak anak-anak durhaka dengan mak bapaknya? Lalu sudah dulu anak-anak yang mempekerjakan mak bapaknya. Mak, daripada mak di kampung dusun, melak aku beh sana. Daripada aku ngaji wong lain, mak aku ngaji mak. Kemudian tukang cuci, tukang basuh ni tak datang lagi. Mak belah daripada aku ngaji mak, aku ngaji mak. Abah kan ketik gawe di kampung. Melak aku beh sana, urusi kebun sana. Urusi halaman, bersihkan. Kayak aku gaji abah 2 kali lipat atau 3 kali lipat gaji untuk abah. Nah, jadi dia memperlakukan mak bapaknya seperti tuan memperlakukan hamba sahayanya. Sudah banyak kan? Sudah banyak anak-anak durhaka pada mak bapaknya. Itu tanda-tanda kiamat. Yang kedua, saya mengatakan kau melihat orang yang tadinya tidak bersendal, tidak berpakaian, tidak bertutup kepala, mengembalakan kambing-kambing. Tahu waluna fil bunyan. Tahu mereka ni berlomba-lomba membangun rumah gedung seperti istana. Maksudnya dulunya orang-orang ni orang-orang pedalaman. Orang-orang yang dalam yang jauh-jauh di sana. Tahu mereka datang ke kota, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung, membangun rumah, membangun istana dalam kota-kota itu. Atau lebih gampang lagi, tanda-tanda kiamat itu, wong dusun masuk kota, wong kota balik ke dusun. Wong dusun masuk ke kota, wong yang kota balik ke dusun. Nah, itu tanda kiamat. Sudah ada belum? Allah. Ini tanda kiamat. Dalam hadis yang lain mengatakan la taqumu sa'atu hatta lam yabqa fil ardi man yaqulu Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di tempat itu tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah. Nah, ini umum hadirin. Jadi kalau satu negara Indonesia kalau tidak kata lagi yang berzikir kepada Allah, kiamat negara kita ini. Provinsi kita ni kalau tidak ada lagi orang berzikir kepada Allah, kiamat provinsi kita ini.
Kota Palembang ni kalau tidak ada lagi orang berzikir kepada Allah, kiamat kota Palembang ini. Kecamatan kita seperti itu juga. Sampai keluar, sampai RT kampung kita, sampai rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita tidak ada lagi orang berzikir kepada Allah, di rumah tangga kita tu, rumah tangga itu kiamat ada sekalian. Jadi jangan sampai rumah kita jadi hancur, kiamat. Karena tidak ada orang berzikir, maka kita jadikan rumah kita tempat untuk berzikir. Maka di dalam syariat agama kita, solat 5 waktu lebih afdal dilaksanakan di masjid atau di musola dengan berjamaah. Tapi untuk solat-solat sunat, lebih afdal kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Solat duha di rumah, solat witir di rumah, solat tahajud di rumah, solat tasbih di rumah. Itu. Bahkan qobliyah ba'diyah lebih afdal di rumah kalau bisa. Kalau bisa Jadi untuk solat-solat sunat lebih afdal kita melaksanakannya di rumah. Tapi untuk solat wajib 5 waktu di masjid. Dalam hadis Nabi bersabda, "Nawiru manazilakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an." Terangi rumah kamu itu dengan solat. Maksudnya dengan solat-solat sunat. Bukan solat berjamaah. Ini kadang-kadang salah tafsir. Menasihati yang calon pengantin ini, terangi rumah tangga kamu dengan solat. Jadi solat berjamaah di rumah tegang rumah tangga kamu dengan solat berjamaah. Berarti yang di masjid ini cuma untuk bujang sama duda Kalau punya bini solat berjamaah di rumah. Maksudnya solat sunat. Terangi rumah tangga kamu dengan melaksanakan solat sunat. Itu. Dan dengan membaca Al-Quran. Hadirin, jadi kembali kepada hari kiamat tadi. Allah nyatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka menanyakan kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Qul, katakanlah innama 'ilmuha 'inda rabbi, sesungguhnya pengetahuan mengenai tentang hari kiamat itu adalah pada milik Allah, ada pada milik Allah, milik Tuhanku, inda Rabbi, Tuhanku, Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya illahu, selain Dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada yang tahu kapan pastinya. Tapi ada keterangan yang lain, hadirin. Hari terjadi kiamat itu adalah hari Jumat. Maka tidaklah datang hari Jumat, malam Jumat, kecuali langit, bumi, malaikat, arasy, kursi, semuanya takut, khawatir kalau besok bakal terjadi hari kiamat. Yang tidak takut itu cuma manusia dengan jin. Coba kita, pernah tak kita khawatir kalau besok bakal terjadi kiamat? Coba, ada tak? Jujur. Ada tak yang khawatir kita sekarang ni besok bakal terjadi kiamat? Ada tak? Tidak. Tak kata khawatir. Apalagi bakal boleh gaji besok kan? Senang kalau. Yang khawatir, yang takut itu adalah para malaikat. Langit, bumi, arasy, kursi. Ini yang takut. Dan semua makhluk-makhluk yang lain, kecuali jin dan manusia. Makanya Nabi SAW puasa hari Kamis. Puasa Nabi. Nabi kan puasa Senin Kamis. Hari Senin beliau puasa karena memperingati hari kelahirannya. Hari Kamis puasa. Kenapa? Karena kiamat bakal terjadi hari Jumat. Rasulullah ingin menutup hari akhirnya itu dengan puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hambanya yang istiqomah, yang selalu ingat kepada Allah dan selalu mentaati perintah Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adala kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mukhtalifa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah
min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahil alamin taqabbalallahu minkum